ubwo yageraga muri Kenya, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Antony Blinken yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru avuga ko Amerika na Kenya bihangayikishijwe n'intambara ikomeje kubera mu karere ka Tigray ko muri Ethiopia. Muri Sudani, abasirikare boherejwe mu mihanda yo mu murwa mukuru Khartoum mbere y'imyigaragambyo iteganijwe y'abashyigikiye ko habaho demokarasi. Ibi bibaye nyuma y'ibyumweru bitatu General Abdel Fattah al-Burhan ahiritse ubutegetsi. Muri Sudani kandi, Minisitiri w'Imari uri muri guverinoma yahiritswe n'abasirikare Gabriel Ibrahim kuri wa gatatu yatangaje ko yizera ko abanyapolitiki bafashwe mu kwezi gushize ubwo habaga kudeta bazarekurwa vuba. Muri Afurika y'Epfo, Perezida Cyril Ramaphosa kuri wa gatatu yatangaje ko habaho icyunamo cy'iminsi 4 mu gihugu cyose bunamira FW de Klerk, perezida w'umuzungu waherukaga kuyobora Afurika y'Epfo. Umunyamakuru ukomoka muri Ethiopia Solan Koli yatsindiye igihembo cya Loripek nk'umunyamakuru wakoze inkuru nziza ku makimbirane yo muri Tigray. Iki gihembo cyatangiwe mu Bwongereza gishimangira ibikorwa by'abanyamakuru bigenga ku isi.